Chérie, regarde travail on est ici. Ça me Regarde travail on est mais. Todo ça veut. C'est funny, man. Cadê sua monsieur, monsieur? Monsieur sérieux? C'est vraiment funny, man. Wow. Tá lá, tá lá. Oh, wow. C'est charge. Après ça, comment je vais te... Tu pas ok ici. Travail là, dit, Yeah. fatigue. Ah, o bairro. Yeah. Yeah. Chérie, Mbal fon ti pipi la de la, mwen fon ti kido la, ok? É meu que matando. Madame mwen wap pede relem, so gen wap relem kon sa? So gen wap relem kon sa, wap relem, mwen fon ti enjoy a madame mwen nan pake, wap pede relem, pou sa? Pou sa wap relem kon sa? Mwen pa kompran nou, jist relem mwen mwen mwade mkoman minye, ou tombe a pale mde a fe madame ou. So se kounyo gen madame, pa vwe se kounyo gen madame, but yeswa pat gen madame. Yeswa le nou ta piye pase, yon sou kaban nou pat gen madame, pa vwe? Bon mson bagay, pa pale mde madame ou, ok? Pa fe mbaye mwen sa pa pale mde madame. E sa monsieur apre gre nan la rue, hein? Ah, ok, map tan lèl vini pou m jere. Map tan lèl vini. Li di m lal pipi et puis tout se femme là le prend derrière. Un be ok, map tan ni. A mwen chè so ap di la men, ki ba wap ba la men? E ba avon de nou de nan PlayStation na ba? Non mon cher, PlayStation. Non mon cher, mba toye sa wap ba fè sa mon cher. Non, e ba sa di non mon cher, sa di ou ba che konti. Je dis à m kebe monsieur. Gak kote m vin kebe monsieur. An sa monsieur ap regle. Li di m lal pipi et puis tout son l'autre femme là le prend derrière. Lap jeune avem. Map tan lèl vini lap jeune avem. Lap jeune avem. Chérie, gade travay on ek ici. Ça monsieur Gade travay on ek men. Todo ça veut. C'est funny, man. Cadê sua monsieur, monsieur? Monsieur sérieux? C'est vraiment funny, man. Wow. Tá lá, tá lá. Oh, wow. Gade mwen yon pe, monsieur? Madame mwen gen lot gen kasay, men. Shit, man. Madame mwen gen lot gen kasay, sa yi di tan de tout sa man zè di m la, men. Wow. Si m pa kou raproche la, men. Ket. Madame mwen gen tan de yon pil la, man zè di la, men. Ket, men.